kebanyakan harta ganyan li harim nyan hajit tamu beliau tak nak beliau lampu ke ganyan tak nak beliau belang tak nak jauh haji hajit karena harta ganyan li meteme dengan cara harim haji nomenong dan pegah haba BU semajid atau orang Islam yang tugas Islam ke pegah semajid nyo jicok pen semajid kiban metre urang kitren ni bipeng le dina solia zombit saboh miliar mesti lembaga kaji 20%. Nyai bi ke zombit ka di poeknya 20% padung gaji be balai pegawai zombit atas semuji cok metre urang. Yang kaya belum pergi permoh bi kelaga ada permoh. Dia mai. Nyo gaji situ mana?